Sishubilisiwe umphakathi umthakathi akaphothanga amaseko ukuphendula umlungisi Mancinza laphana-ke welakho inhlangano-ke ekuyiyonelwela abasebenzi abahlukunyezwayo nabangaphethwe kahle nangenzi izinto kahle kanti-ke ubuye abe yilunga le-March and March laphana-ke eholwa uJacinta Mangobe Sezuma. Sawubona khona ukuthi afuna ukukhuluma njengamanje ubonakala uyena Mathilda Gcolo ntombi zomqamela amehla akhe abanye zibaqamela imalthwazi. Ngena lethu ungakuthi kulapho uqala ngicela ukuthi ukulungile upress i-subscribe button ukuze njalo mase kufakela indaba ehamba phambili kube wena oqala othola notification kanti njalo futhi mase kufakela indaba kube wena oyibona kuqala. Subscribe kumahhala nokulike kumahhala. Kusabalala izithombe izolo ezikhishwa umlungisi Mancinza laphana kubonakala insizwa uPaul umthakathi ihlangene namaSomalia laphana-ke kungazi ukuthi kunemeeting ebekade ikhona wase wathi useyazi mayelana nale meeting kanti futhi uyafisa ukuthi kube uyena uPaul umthakathi ochaza mayelana nale meeting ukuthi kahle kahle kwakwenzakalani kanti uzazi zonke izinto futhi okwavunyelana ngazo. Paul umthakathi akaphothisa ngamaseko ukuphendula le nsizwa ey'nkundleni zokuxhumana ubese esho ukuthi uma ngabe uwumuntu wesilisa wadalela udeqilela phansi akulungile lokho kanti futhi uma umuntu wesilisa kufanele uhlale ukhuluma ukuphila noma ukhuluma izinto ezakhayo ey'nkundleni zokuxhumana. Kanti-ke kuvele ukuthi le meeting bekuyi-meeting eyaba before i-30 June laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana kuthena uma ngabe kuchazwa kwaveza ukuthi engazi ukuthi kwakuney'thembiso ezazikhona ngaphandle komusho wesikhathi sakhe asingene kona-ke ividiyo yakhe uPaul umthakathi ephendula mayelana nalezi y'thombe ey'sabalele ey'nkundleni zokuxhumana. Hleli kuyo bo uhleli kuyo uyikhehla le beka lapha ifoni yakho ngale zakwethu amazwi osuku lena besilo vuka uthanda izwe lakho thatha wonke umfutho wakho ufake ekuthandeni izwe lakho ube nomoya omuhle wethembeke obala wethembeke esithe uyibona impilo izoba mnandi kanjani. Impilo imnandi kabi uma wena wenkosi imnandi kabi impilo uma uzophila ubuqotho kulula ukuthi uzazi ukuthi ikuphi la kufanele ume khona nala kufanele uqhubeke khona. Uma uyindoda nje uboba nomkhawulo uzazi ukuthi kumiwaphi uqhutshekwa kuphi. Vuka uthande izwe lakho, vuka kube nomnikelo owenzayo ezweni lakho njalo ngosuku. Ngeke kuyinaki indaba zabantu uma wenza njalo. Nibe nazo nezintombi bafowethu, nibe nabo abantu besifazane empilweni yenu ababalulekile abazokukhumbuza ukuthi hayi mina wami soka lami hayi lokho akungangawe, lokho akukufanele, lokho ayakusikho kwakho. Yonke into omthandayo empilweni kodwa Jehova hamba phela nkosazana, hamba ntombi, hamba wena okwethu nakho-ke Tobiyani ngane yakwethu siyabonga. Kubalulekile bafowethu ukuthi ube nothando empilweni yakho, kubalulekile ukuthi ube nabantu abakuthandayo, kubalulekile nawe ukuthi nje uyabona turn left to merge onto Ruth First Highway. Kubalulekile kakhulu ngane zakwethu ukuthi ube nothando, uluthole uthando empilweni, ulucinge kubantu abafanele, uluthole kubantu abafanele ngoba uma ungalutholi uthando uyithola ngempela wenza izinto eziningi ezingawenza umqondo kuwena qobo. Ugcina uqamba amanga uyindoda uwaqamba waphindelela ungabi namahloni ukuthi uqamba amanga uyabanjwa ukuthi uqamba amanga kodwa ungabi nandaba ngoba vele awuthandi lutho. Manje umuntu ohlukumezekile nje, umuntu okhahlamezekile empilweni yakhe akanandaba nezinto eziningi. Ingakho sometimes uthola abantu bethatha impilo zabo ngoba baswele uthando. Ngiyacela ke mina engakhuliswa ngothando, fundani ukuthanda, thanda intombi, thanda izingane zakho, khuluma ukuphila yonke indawo. Ungabi umuntu nje ongathi ulahlekile ongazazi ukuthi ukuphi. Yabona, so vuka namhlanje uthanda izwe lakho. Insizwa nensizwa ngicela ibe nomnikelo ewenzayo esizweni, kube khona umnikelo nje owenzayo. Ungabi nandaba ukuthi umnikelo wakho awulingani nowabanye abantu. Yeah, ufane nami nje uphila impilo yakho, ungayiqhathanisi, ungajiki ube into eyodwa uze waziwe. Uyabona nje thina besiphilela ukwethukwa lapha kuthiwa singamaqaba, siyizinto ezingazilutho, sithukwa ngazo zonke inhlamba lezi.
akaze usibone sijika akwazi usibone sijika sithi hayi ngoba nakho abantu basethuka basibiza ngamaqaba sesizojika namhlanje the same ubuqaba kade bebethuka sebefuna bona namhlanje sebefisa ngathi ngabe babazi kangcono lobo buqaba ibona babusebenzisayo yikho kungafanele ukuthi ujikajike moyindoda ungahlali nje njalo uyaguquguquka wena bathi khwasha usuyilokhu bathi khwasha usuyileli qembu bathi khwasha usujoyine elinye iqembu hayi ake niqonde nje ningamadoda hlale la uhleli khona into mayingalungi vala umlomo uyithulele phansi ngoba egcineni kosuku sabatshela abantu sabaxwayisa abantu mabengahlehla bemavidweni ethu ango 2023 ango 2021 bazothola ukuthi asibexwayisa abantu ngokuthi abangasithathi kancane ngoba if you undermine us that will be your own peril because thina sinikeza isikhathi safunde empilweni safunda into ebalekile ubudoda azange sifunde zonke lezi zinto ezaziwa ngabantu no veteza nje nize nifike lapha enithanda khona ubudoda kabuthengwa ndawo ubudoda futhi awuhlehla ukwazi ukuhlehla uyokuqala phansi isingisi ungasifunda manje usibhede uphinde uhlehle uqala phansi usifunde kabusha usilungise ubudoda akakwenzeki lokho into okufanele ukhule nayo akulula nje ukuthi uvele uvuke ekseni usuyindoda kade sonke lesikhathi uphila ubutabane uhambe uzenza engathi uqueen la uqueen Elizabeth umhlathi kanyoko akunjalo nje ayisonto inkaba ibambe khona vuka ekseni uthanda izwe lakho vuka ekseni unaka izinto ezimqoka kuwe iba nomoya omuhle ufuna uthando la kufanele uthole khona ungalifuni yonke indawo ngoba uzogcina uthatha inqumo kunezona ezingafanele nawe njengamanje nansi indaba la ikhona it's about South Africa bazohamba weingane zakwethu bazohamba abantu ukufika akunandaba ukuthi abantu bangawashintsha bewathina amagiya nibabuke nje ngoba sithule singabaphenduli nje sibayeke ngamaboma ngithi kade beqale bathi hayi bona ngeke beyingene lento ngoba thina sikhuluma ngopeaceful babuya bathi hayi bona bayihlanganisa nalento babuya bathi hayi sebeyihlanganisa nalento manje ke sebezoyifuna ukuyona ngaphakathi ngoba bebona ukuthi iyaqhubeka into enzima enibhekene nayo uphakela umthakathi anibhekene namaqembu epolitiki into enzima enibhekene nayo nje nina nonke nina lezixovi la ko TikTok nakubo inkinga yenu enibhekene nayo uphakela umthakathi uhlale esobala uhlale ebonakala uma ngempela uyibona ukuthi wena ungaba ngangami phumela obala njengophakela umthakathi wenza okwenziwa uphakela umthakathi bese siyabona ukuthi sizolingana yini ningalokhu nicinga izinto nifuna ukusikhatha nabantu besifazane besithanda kangaka nifuna ukusikhatha nithi asisabathandi kwasha kwacima siyabenyanya siyabezonda sibahlonipha niqambelana manga anisho ngani ukuthi inkinga uphakela umthakathi phela ngiyinkinga impela nami ngiyayibona ukuthi ngiyinkinga ngiyazazi webakwethu ukuthi ngingakanani mina ukuthi ngoba kangiphaphi nami nginazi izinto engingaqinela ngazo abanye abangontanga yethu kodwa ngeke ngikwenze lokho ngoba uNkulunkulu akakupha amandla ukuthi ucindezele abakwenu ayizonda inkabi ayibambe khona sisabheke khona njengamanje sibheke khona silungiselela umkhuleko wasentabeni lapho siyocela khona uhambo olusha siyobonga ukuthi uNkulunkulu benathi sonke lesikhathi and then bese sicela uhambo olusha nizobona kuzokwenzeka ayizonda inkabi ayibambe khona danke